Hai everybody, masih kamu untuk kejut dari saya live kan? Saya live kejap je sementara menunggu. Cek ke menu. Okay. Let's wear a lipstick. Kamu ke okay. Lens ini tidak berapa kuat lah guys, so dia macam kejap okay, kejap tak. Baru sekata acara depannya adalah masih rahsia ya. Hi everybody. Nama saya dah hilang kau. Tak apa. Shooting. Ini apa tu? Halo hai semua. Green Lips apa tu? Produk saya tak boleh reveal sebab saya belum letak content disclosure punya, so nanti saya takut kena ban. Tapi nanti saya akan buat tutorial makeup look sambil live, so kamu boleh senanglah kita buat macam kelas makeup tapi sambil kita live. So nanti saya inform awal, so kamu boleh prepare barang-barang kamu. Yang penting kita try guna barang-barang yang cepat dan mudah aja, macam contoh cushion punya apa tu, yang cushion powder lepas tu letak kita nanti I teach you guys how to do the makeup yang just like enhance your face, you punya I don't know, you punya speciality punya di muka kan. Sebab kita semua ada masing-masing. Contoh saya suka bahagian mata, so mostly saya akan buat mata saya lagi pop up, so anything tu just macam bonus, macam extra aja. Yang lain, yang penting mata saya kena pop up, and I need eyeliner untuk dia bagi dia nampak like live gitu. Mata saya berair lah sebab saya kurang tidur. Filter rapatnya iya. Malaikat Malam akan release next year, tapi date tu to be confirm. Kalau sudah release nanti akan inform juga bila release, but yeah, next year akan keluar Malaikat Malam tu. Make sure kamu tengok sebab cerita dia sangat-sangat best, and then I think most of you, especially boys, akan suka that drama, that film. Saya baca komen kamu ni sangat laju. Kuku kenapa? Kapan jalan-jalan ke Indonesia ni? Enggak tahu lagi, kami masih sibuk syuting ini. Terlalu laju komen kamu. Saya try untuk baca. Okay guys, you can ask me your questions. So saya boleh tanya pasal skincare kah, makeup kah, rutin kah. Now saya skip a few skincare, saya cuma pakai aloe vera gel on my face sebab bila kita shooting kan kita mau nampak the glow, so kita perlu macam nampak matte gitu. So sekarang saya cuma pakai aloe vera gel di dekat muka, as long as they're moist, that's it. Lips saya pakai G2G punya lip serum always, like every night ataupun shooting. Usually saya akan pakai tu G2G punya lip serum, tapi kalau perlu makeup macam sekarang ni, makeup ball, saya akan pakai lipstick pun saya pakai dua aja, satu dari Romandy, satu lagi daripada brand Amuse, AMUSE. Itu pun first time saya, bukan first time lah, I think it's my first lipstick from Amuse. Dia sangat-sangat best juga.
Ambil apa tadi? Tersi bisa bahasa Indonesia? Ya, bisa. Ada kasi prebiotik tak? No, sebab I don't have time. Usually last time saya akan minum macam tonic, probiotik. Lepas tu saya akan minum banyak lah, mostly like herba-herba Cina tu saya akan minum last time sebab saya cepat sakit. So sekarang ni I try my best not to get sick first. So saya akan minum banyak-banyak yang healthy, kurangkan manis juga. Apa lagi ya, mostly macam minuman herba-herba Cina tu yang selalu kamu pergi kedai kumotong tu, minuman yang kasih turun panas tu semua. Saya suka minum chrysanthemum tea, chamomile tea, oolong tea, tea without sugar. Saya akan minum tu. I like it. Prep muka now sangat-sangat simple sebab kita try not to kasih glow kita punya face. So saya cuma pakai aloe vera gel je. Lohango sedap. Ya, Lohango pun sedap. Saya banyak mostly minum-minum macam tu lah. And also ada satu satu suplemen yang saya ambil kalau saya tiba-tiba sakit. So sometimes kalau kita selalu sakit itu sebab kita punya zinc kurang dalam badan. So saya ambil tu satu produk nama dia Vitasen yang elderberry tambah vitamin plus 1000 mg kah macam tu. Dia warna purple. So bila minum tu kita macam bancu je. So dia sikit je lah. Terus kita minum, dia akan prevent daripada sakit. Sebab mostly kita sakit sebab kita kurang zinc dalam badan. Dia punya simptom adalah kita kadang pening, kadang macam kulit sudden ni jadi kering, bibir kering. Lepas tu mostly macam dehydrated lah. And I like coconut water. So saya drink fresh coconut. I can drink it like mostly every day. Kontur hidung juga sangat senang ya. Tapi saya perlu kalau in real life saya akan guna my skin tone punya color semua. Iya, pink raja aku bawa. Yeah, I saw 2026 mahal ini buat konsert dekat KL. Saya bukan jenis yang pergi konsert orang tau yang berdiri duduk apa semua tu. No, I'm not that kind of person. Sebab saya bukan sejenis yang kaki konsert. Tapi saya nampak dia buat konsert dekat KL. So saya tengok dia tu bulan 5 kan. Saya rasa macam mau pergi tapi saya tengah shooting. So hopefully lah at least one concert. Mahalini okay, I can listen to her songs like mostly everything. I love Mahalini. Lipstick ni daripada Amuse punya brand. I cannot show you sebab saya belum buat content disclosure lagi. Shade-nya apa? Shade-nya ini adalah Amuse Dew Tint. Ini shade apa? Aku tahu shade apa. Gak tahu shade-nya apa. I love Mahalini. Dia punya new song. Rindu, kau rindu, ramai suara. Ya, sebenarnya. Ni makeup artist yang buatkan the look. Sebab belum boleh achieve this, so I mean I can try. I try a few times asam this makeup look tapi not like this actual look lah. Dorang pro sikit. I need to learn more on the eyeshadow punya parts. Because pakai fake eyelashes I can already. Sometimes I guna ada cluster punya fake eyelash, and then yang ni contour and all tu adalah basic, so I still can eyebrow. Enggak, saya tidak akan ikut unduk lagi. Cukup sekali. Filem baru saya next yang akan ditayangkan. Suka eyeshadow cantik, thank you. Ini makeup artist yang buat eyeshadow saya.
cover Mahalini please. Dia ada banyak lagu. Masalahnya kan saya suka semua lagu Mahalini. Cuma lagunya sangat tinggi. Voice saya tidak dapat capai itu. Suara dia sangat tinggi. Saya cuma alto voice. Dia adalah soprano. Haircare sekarang saya tengah mencari hair tonic yang best. Sebab hari tu saya gugur a lot of hair. I think sebab stress juga kali. Lepas tu saya tengah cari hair tonic yang works on my scalp. But for hair shampoo tu saya sudah jumpa satu. Hair serum tu last time saya pakai brand apa, Eclipse ke something. Cover lagu dengan jazz. Doakan saja ya. Mataku semacam mengantuk ya. Apa nama aku di mana satu? What is your skincare routine? Mostly saya pakai skincare daripada brand yang saya promote sendiri. Kamu boleh tengok. Saya guna banyak brand from Skin 104, Glad to Glow, Sun by Me. Ada yang saya post tu baru-baru tu kan, yang sheet mask tu dia betul-betul kasih hilang saya punya dark spot here. And also what else, saya pakai sunscreen, Talba punya spray serum. Mostly yang saya promote adalah barang yang saya guna juga. Sebab sebelum saya promote saya akan pakai dekat muka saya dulu. If it's work then I'm more than happy to share with you all. Tapi now I have to stop my skincare sebab muka saya overglow. So orang cakap tak boleh sebab bila di frame dalam kamera tu kan nampak macam muka kita terlalu berkilat. So dia ganggu. So saya perlu minimize saya punya skincare routine. Pakai aloe vera gel je, as long as my face jadi moist enough untuk my makeup masuk, then okay. Sekejap lagi end live tau. 2 minit lagi lepas tu saya end live, okay? I'm so sleepy and I'm so hungry. Ya kak? Kau patut try yang colour, but not strawberry glaze is my favorite. Another one is the peach, colour peach yang warna orange tu. Itu pun best sebab dia buat kita punya lip jadi warna merah pinkish, tapi dia lagi healthy look. Kalau yang pink tu dia nampak pinkish lah, betul-betul merah. I like the peach and also the strawberry glaze. Lipstick ni daripada brand Amuse Wet. Okay lah, saya kasih brand disclosure, okay, supaya kamu boleh apa ni, supaya kamu boleh, saya boleh share produk. Sekejap ya. Okay, I can share you je. Screenshot. This one is my lips right now. Braces, actually saya mau pakai, cuma mungkin boleh pakai Invisalign sebab saya cakap dengan doktor saya mau pakai braces, tapi braces tu saya perlu braces yang tidak kelihatan sebab bila saya berlakon, kalau saya jadi watak macam orang-orang di kampung tu kan, I cannot have braces. That's why saya tidak pernah cat saya punya kuku lagi sebab easy for me untuk masuk apa-apa karakter yang ada. And then last time bila saya cakap dengan doktor kalau saya buat Invisalign, okay kan, sebab my teeth they actually like this. So tanya doktor boleh ke buat apa tu braces, tapi dia cakap my teeth is a minor case, so boleh pakai Invisalign sebab kejap je. Sama saya tidak mau nampak dia punya tu kan, yang taring-taring dia tu, so pakai Invisalign lah. Tapi itulah belum sempat lagi buat. Foundation, saya actually tidak pakai foundation sekarang ni. Shooting saya try untuk pakai ni. Shooting saya try pakai yang ni sebab dia very saya pakai ni untuk ini perfect skin tint. Saya pakai ni je untuk saya punya muka, tapi sebelum tu saya conceal dulu lah mana-mana part yang perlu conceal. Lepas tu macam tu lah. Thank you.
Actually ni best. Dia Daily Filter Perfect Skin Tint. Quote saya adalah 01 Vanilla. This is vanilla punya quote. I love using brand-brand yang macam ni. Siapa tu? Siapa ni? Joel lah ni. Iya, so saya pakai itu. And also concealer dia pun ada juga. Iya, yang lipstick tu tadi kamu tanya is this one, this brand Amuse. Tapi quote dia saya tak tahu quote apa. Tak tahu quote apa. Tapi dia sangat cute. And then dia ada dia punya blusher lagi. Blusher dia macam ni. Blusher dia pun cute. Saya bawa dekat dalam bag sebab kamu buka je macam ni kan. And then tekan ni dalam bawah ni. So dia jadi cute. Brand Amuse sangat-sangat comel ya guys. Saya tunjuk kamu satu lagi. Another one, which is this one. Ini cincin. This one pun from brand Amuse. Saya tahu macam mana sebutan dia. Amuse. Amuse. Ni. Tengok. So ini adalah lip balm tapi dia ada color juga. And then saya dah bawa literally macam semua G2G punya lip serum. Okay, ini saya beli sub cute. You cannot see cute things. And also my eyelash. Saya guna banyak this one. I think semua orang tahu saya pakai this one punya Heroine Makeup Mascara. Dia kecil sikit. Applicator dia sangat kecil, so easy untuk pakai atas dan bawah. Tapi kalau kamu tak boleh jumpa this one, kamu boleh guna yang ni. Ini Judy Doll punya Iron Mascara. Saya pakai ni juga, Judy Doll punya Iron Mascara. Dia pun better. Sekarang ni pun pakai Judy Doll punya mascara dengan bulu mata palsu lah. Tapi ini dengan ni almost the same. So saya pakai ni dua je. Kalau bukan ni, ini tukar-tukar. Siap tu. And ini pun, ini adalah daripada Kiss Me Heroine. Ini eyeliner, tapi eyeliner dia ada glitter, so dia tahan lagi lama. Kalau kamu buat under eye semua tu senang, sebab dia punya macam ni, tengok. So dia macam gel pen, so bila pakai, tengok dia, lepas tu see, dia glitter. Sangat natural. Saya suka barang-barang yang looks very natural on me. And this one, ni adalah brush cleaner. Oh hi, sorry, sangat busy menunjukkan kamu barang yang kamu tanya-tanya tu. Oh ini pun dari barang Kiss Me Heroine, Harry Brown. Ini eyebrow mascara. Also another one dari Anastasia Beverly Hills yang saya buat review tu, itu pun sangat-sangat best. Apa lagi ya? Mostly itulah. Kulit cantik. First thing first, jangan biarkan kulit kamu jadi kering. Itu saja dulu. Make sure minum banyak air. Lepas tu sheet mask everyday, bagi kulit kamu moist. So bila dia sudah moist, kamu tengok. Saya everyday saya akan pergi depan cermin, saya akan tengok skin saya. Macam contoh hari ni kan, oh hari ni saya ada jerawat, so saya akan tukar tukar skincare based on saya punya skin condition. So saya ada banyak range of skincare untuk acne, untuk macam kulit kusam, dull skin, lepas tu kulit kering, kulit yang berminyak. So saya ada banyak. So kalau mau share kamu saya punya skincare, it depends on my skin condition that night. Saya tidak akan simply just put everything ataupun benda yang sama all the time. Sebab bila kita pakai skincare yang sama all the time kan, kadang dia tidak masuk dalam kita punya skin sudah. Dia jadi macam biasa aja. Contoh macam sekarang ni skin barrier kamu rosak, so kamu pakai produk yang untuk memperbaiki skin barrier. Tapi bila skin barrier kamu sudah okay, kamu akan realize after a while dia macam no effect on your skin anymore, sebab skin barrier kamu sudah okay. So you need to change to another skincare. Contohnya sekarang ni skin barrier okay, tapi tiba-tiba ada jerawat, so cari barang untuk skincare untuk jerawat gitu. Happy birthday Liz. Itulah contohnya. Cepat saya banyak bercakap, saya haus pula.
So macam itulah ceritanya. You cannot just simply wear skincare. Perlu tengok pakai lipstick apakah. Yang ini this brand, ini Korean brand Jang Won Young punya. Dia jadi ambassador for this Amuse. So dalam dia macam ni, so, macam ni. Okay lah guys, saya mau end live dulu. So saya mau prepare untuk saya punya scene. Thank you so much for joining. See you all again. Bye bye. Nanti kita live lagi, okay? Good night. Sorry, saya kena live sekejap je. Bye bye. Thank you so much for joining.